Elmin əsas вещах, prinsiplərindən вещи, biri которые мы пока не можем осознать. Да. determinizm Хотела бы qanunudur спросить о принципах və bu prinsip barədə soruşmaq научной istəyirəm. науки. Один закон — Bu это qanun deyir ki, детерминизм. təbiətdə Это закон, təsadüf который говорит, что yoxdur. все Hər постоянно, şey нет случайностей в sabitdir. природе, Təbiətin, все dünyanın законы bütün природы, qanunları мир sabitdir. Bu qanun Kabala elminə постоянны. də Относится ли aiddirmi? также и наука Каббала? Наука Каббала как Ravlaitman. раз-таки Kabala elmi относится к bu этому qanuna закону. tamamilə uyğundur. Это закон Bu постоянный. dəyişməz bir qanundur. И Элуким, то есть Elokim, yəni Творец, yaradan это bu природа, она не təbiətdir. относится к Творцу как некий O, образ, который yaradanı где-то находится göylərdə на bir небесах yerdə и mövcud olan və istədiyini делает то, что ему edən bir хочется. obraz kimi qəbul etmir. Это O природа, təbiətdir, высшая прироda, yəni то есть более выше, чем та, araşdırdığımız которую мы təbiətdən исследуем. daha yüksək bir təbiət. Və И bu в yüksək ней есть те təbiətdə же də самые законы, как eyni сказано, да, и qanunlar непреложные mövcuddur. законы. Поэтому здесь не говорится о Necə ki deyilir, dəyişməz какой-то qanun verilmişdir. Buna случайности. görə də burada təsadüf haqqında И в науке danışılmır. Каббала то, что используют Kabala в elminin противоположность digər науке, elmlərdən если наука fərqi говорит о ondadır том, ki, что elm она müxtəlif использует hesablamalardan, разнообразные расчеты, statistikalardan və статистические и так далее. s. Наука istifadə edir. Каббала Kabala нет. elmi isə yox. Она исследует абсолютным и точным O образом, dəqiq şəkildə то есть araşdırma не aparır. статистически. Yəni Нет, statistik deyil. абсолютно. Bəli, tamamilə.